Guys, welcome back to my YouTube channel. Hi no take a video ko talo lam sogo hinke guys dinini video hinke guys finally kolan puro thanai kam kaisa tongo samung kaisa khlaina nango abon bage kolan puro thanai hinke no thangi sana yang tamuk samung khlaina nang ke nai tongni no tini video no plansi kolan puro family reason ke kaisa urgently school income certificate chanja ka sene ne bage goni stipend ne bage dabu dozo jagono income certificate nango ka abon rena nang to ka ke abon bage kaisa to silo samung nang ma phike abon karinan bage ta samung do te ta ma abon kari janai tini ke nai to ta bai ke to sil bising ro ang no jotto bebak video processing nunai bai ke bo jaga jomari bo jaga kari bo jaga to sil no thangai income certificate na jotto no process kuno bai ke no tina bine bisite serunge bo man nai ke nai to no tini So guys, finally ang tini to silo phai bol khaiga tini fourth Saturday boddo jotono office jotono boddo school office jotono boddo ke ang sia abon bagai oro phai je Simon sibo ang mo pogui tongo guys ke phai pai ja kha tabo gari bara simi magnang phai ka heda ke tini samung salia sombar singsne te waisibino khana to Sunday ke sombar se te tam khaine ba nogo ma phirok sine bag ma khaisina ke tabo te tam khainan tong gari bara simi 40 rupees phai ka 100 to bai thang heda टिफिन सिपिन नखायो बाय के मागना सिमिं बाय काम सामुं जालिया दिनै बेग माखासे finally gari kai pe kha gari malia tom ma kha ashram te khai guri ma thang snai tene ya khai directly aba ashram thangai ashram te khai guri oi ma thang snai ta